kumadlala Casino Podcast and Chill lapho uyabona celebrate kakhulukazi nezinye indima enkulu kakhulu so wena ungazibeka ethubeni lokuthi ukwazi ukubuza noma yini kulosuku namhlanje sometimes ngokumadlala sikubingelele kulo kwamkele isawule podcast baba ngiyali njabula bafowethu ngibona ku right kakhulu la ephongolo ngiyajabula nokuthi ngibe la ephongolo ngijwayele nokuthi ngibe la ephongolo wow ngibona abantu ngibona bonke abantu bejabule be right hayi ngiyabonga ngoba ayifuna ngale ngiyakangena stage yabona umntwana abalele kaJoseph Yo